Blagoslovljen Bog Izraelov. Znate, kad smo prije znali otići kod doktora, dok smo bili normalni, onda dođeš kod doktora, pa doktor ima dvije osnovne stvari. To je da ustanovi da li ti muljaš, odnosno da li si stvarno bolestan ili nisi bolestan. I onda kad ustanovi da si ti stvarno bolestan, da ne muljaš ili da ti nije to, da ti nisi umislio da si bolestan, onda on na osnovu toga što je učio, što ima nekakvo znanje, ima nekakvo iskustvo, onda on gleda kako da razluči, da napravi dijagnostiku što ti je. Jel? I onda on gleda da li ti imaš nekakvu virozu, da li ti je nekakav virus to uzrokovao, da li je nekakva bakterija ili nekakav treća stvar je te to izazvala. I onda ako on ne zna šta je to, šta bi to moglo biti, onda to on šalje nekom specijalistu koji će dalje to razlučiti da vidi što je tebi. A ako recimo doktor posumnja prema simptomima kojima si ti došao i njemu rekao da si bolestan, on vidi da si ti stvarno bolestan, tvoja klinička slika pokazuje da si ti stvarno bolestan, onda on ima najjednostavniji mogućnost, ili za potvrdu ili da razriješi sebe dvojbi, da vidi o čemu se radi, da vidi da li se radi o virusu ili bakteriji. Zašto mu je to važno? Pa ako je bakterija u igri, da te što prije pokrije antibioticima, da se spriječi to štetno djelovanje koje bakterija može proizvesti. Pa da te što prije dadne antibiotike. I koji je to najjednostavniji način bio? Kaže, gledajte zlato, sad ćemo vam malo iz prstića izvaditi 2 kapljice krvi, znate, i onda ćemo uzeti brzu tu sliku, kompletnu krvnu sliku i vidit ćemo odnose neutrofila, limfocita, ovakih, onakih, ovoga, onoga i vidit ćemo zlato da li je viroza ili je bakterija. Znaš, i onda ćemo mi to brzo znati da li je virus ili bakterija. Znaš. Ako je bakterija, onda ćemo te pokriti antibiotikom. Znaš. To je dok je bilo normalno. I tad to nije bilo precizno. I tada vi možete istovremeno imati virus i bakteriju. Pa se morala gledati klinička slika. Morala se gledati simptomi. Jer je čovjek išao toke godine u školu. Ima iskustvo, prolazio nekakav staž, učio, trudio se. Sad to više nije tako. Sad, doktore, boli me glava, PCR test. Da vidimo da li je korona. Doktore, muka mi je. Možda je korona. Brzo PCR test. Doktore, prdnuo sam. Mora sigurno biti korona. Idemo te testirati. Sa PCR testom. Za kojeg, kako sam ja shvatio, sam autor kaže da ne služi za otkrivanje virusa. To kao da nekome dadnete metar. Dadnete mu metar i kažete, aj sad tam na autoput mjeri brzinu automobila. To je otprilike tako. To dok je bilo normalno sve. Sad smo u stanju novonormalnog. Proizvođač maski ti napiše da maske ne štite od virusa. Napiše. Ko kreten ti piše, na masci piše ova maska ne štiti od virusa. Ali on kaže, moraš imati masku. Pa ovaj što je napravio tu masku, on kaže da ne štiti. Kaže, ne zna on. On je proizveo, ali on ne zna. On nije novo normalan. Autor PCR testa kaže da to ne otkriva virus. Ili šta već, kako je već rekao. Da služi za potpuno drugu namjenu. Ali ne zna on. On je izmislio, ali on ne zna zašto to služi. Kako će on to znati? I sad evo, prema zadnjem, koliko sam ja shvatio, ne moraš biti ni bolestan, ne moraš imati ni simptome, ne moraš se ni testirati. Ali on te mogu proglasiti da si pozitivan. Novo normalno vrijeme. Baš onako apokaliptično, jel da?
da su se ljudi opili, da hodaju kao pijani, da niko ne razmišlja, niko ne provjerava. Sezona gripe počinje. Niko ne razgovara više o gripi. Gripa je valjda iskorijenjena. Nema je više. Šta će gripa? Onako su simptomi, koliko sam shvatio, vrlo slični. To je prehlad. A s obzirom da vas ne mora niko ni testirati, odnosno nema vas čim ni testirati, jer taj njihov, kako kaže, zlatni standard testiranja prema samom autoru nije validan. Znači, svi koji imaju prehladu ili gripu će biti proglašeni da su pozitivni. I onda ideš u karantenu, mada to nije karantena, to je zatvor, to je logor. I to je to. Baš onako brzo se događaju, odvijaju. Jako brzo. Sjećate se tamo u 3. mjesecu, 4. kad su govorili nema više lockdowna, nema više zatvora. Ali bit će drugi val. Ali neće biti više, nećemo vas više zatvarati. Već tad su oni zapravo narod pripremali na zatvor. Pa onda kad su rekli nikad više, znači kad vam oni kažu nikad više lockdowna, to znači da ga već pripremaju. Da bi vi rekli, dobro je, nikad više, neće više biti lockdowna. Pa vam onda postupno idu i kažu sve ćemo učiniti da ne dođe do lockdowna. A vi kažete, pa da, treba njima vjerovati. Pa će oni sve učiniti da ne dođe do lockdowna. Pa onda kaže, mislim da neće više biti lockdowna. Pa već misli. Već je to pomak. Iz svega sudeći ovo što nam najavljuju kroz medije, on nama najavljuju da nam slijedi nekakvo veliko zatvaranje. Ali su vas pripremili. Otprilike priča ide, morate znati kako marketing radi. Vi kad hoćete prodati nekakvu mjeru koja vam je, koja nije baš popularna među ljudima, onda vi bacite nekakvu kost, bacite oko koje će ljudi se glođati. Jel? Znači, bacite nju izvan vremena i bacite. Znači, prije vremena bacite nešto. Kao recimo ovi, to smo svjedoci bili, ovi takozvani kršćanski aktivisti, ovi desničari, jel? Znači, glavni problem imaš, ali onda to skrenete, znaš, nećemo o tome, mi ćemo nešto što će doći za 10 godina, to ćemo se mi baviti. Nije te niko stari ni pitao o tome, ali ne, i onda narod kaže, šta, ovo gotovo. Naprimjer, da hoće sad, recimo, privatizirati nekakvu, ne znam, sad lupam nešto, sad da ne kažem neku firmu koju vam je nezamislivo da vam, nećemo, recimo, privatizirati, nećemo prodati Jadranske otoke, jel? I sad, recimo, ministar nekakav koji bi mogao biti nadležan za to, on izađe u javnost i kaže, ne, Jadranski otoci ne idu u prodaju, ne pada nam na pamet da to privatiziramo. Pa gle, nije da niko ni pitao za to, to je uopće niko nije ni razmišljao o tome dok ti to nisi ni spomenio da bi to moglo ići u prodaju. I onda narod kaže, ma ne, pa vidiš kak je on dobar, pa neće to ići. Onda nakon, a to kad čujete tu vijest, Jadranski otoci nikada neće biti privatizirane. To već znate da već ima kupac i već ima zainteresirani i već se rade pregovori. A vama je to sad samo informacija da se vama otupi oštrica, da vi ne reagirate kad to dođe na red. Tako se to radi. A onda kaže poslije, ja mislimo da nikada nećemo više trebati prodavati Jadranske otoke ili prodat ćemo samo jedan, evo, samo ćemo jedan prodati. Nećemo više. Gotovo. Nema tu više nema. To je gotovo.